Kodane ndo ambara mabanda hezo ndinga nthani uri Namusi ndo dzura na ramaviri ane vuri udibe apano kala Afrika Chipembe lote hoindira maviri wa kale ane mshirisi wa Parapara FM na Namusi musi bara maviri musi bachifadzina lawe ba January June na July ndikwamba nga Phillip TIMEBOMB Ndou ane vuri Rodigeda na ina musika inombeka mshimo Phillip ndikonitanganeza kambeka mshimo Rodigeda ndikoliwa mandesa mwana wa kotsianga mwana wa yani ndikori asimochuwa chimwana kotsianga mwana kotsianga ndikoliwa mandesa tanganiziwa ndikopondwe kulisenga mandesa ubizwa nga pe 086-002-503 kana bashimisa Facebook ndi Parapara FM rano misi yote basongwa ngori live ka Facebook na ka YouTube weba toda Parapara FM rano misi yote buso zabo ndi zandeme nga mandesa ka inobeka mishimo no kaba bono research kadiro tomanga urali bone bana beba tuzanye mbuso zabo urina bone bakono bachipida cha inobeka nyamshuma riona ka www.paraparafm.co.za kana bashimisa DSTV Audiobooke 811 kana www.paraparafm.co.za Phillip ndikare risatu fangai ni ukuite abiri ni bizingami nachikato mrem nendo retire za box samara vino no rojin and ko ite mapungu tutu za baso batuko no kuita boxing bana wandi baziza nyana na batoka nyana no kudisa batu ba forma defense hapa wan baziza kuchimira tatani hapa ko ndizina ko za mandesa ndikwana ngamanda ndiona wotore batonga citizen ndikuita no at least na bante beli banje titi zwangalo kama bonwa ni zwangalo zumbama wazi veranda para kwa abakuita hezi ati ukupenda abakuita hezi na timbo relax ngamandesa so data stunga mabono andi ngudo kamsi amroba namba mroba ndizone uchi zo mabona zwe wonore bangwe banya go bawutsikireze kazo bawubise kaizo bitazone bado visa titi wasisani mara watu bazukona so ndikwina uita show ita ufibula chawe uloita mini ulozumba so ne dokumela kachi venda khandile zonga khaite zonga ndzumamba chikhola zwavudi chiwa zono kuona zono kuthena ngapa ndi khonise ngapa azo chima zotenga mandesa karumele muraro da bese msini chikaditwa aluwa ufini no aluwa ni chirisa kholomo actually kholomo bezi nambuzi ndorisa okay ene mbuzi be rukwembe rotora khera abonare ndorisa mbuzi ndorisa kholomo kodza wa muthu wana kholomo kala ngweri before bashi pamana mkeguru washo ndorisa kholomo nditona wo mkaraba cho dzirisa nabona na ndofunda sana mbuzi rukwembe ndi mbuzi za marumenga za makuru ange ziko za marumenga mukura so ndingwana aluwa ndi ngwana nozwa zvino ndaruwa ndi ngwana ndizo sangwana ufunda uite 1 2 3 usizishimira ngona ndithingo tomtafola uri ndindengwana kana ndito jira mini ndachiwana abo sina za tablets abo sina zi video game ngashashashu wachito ufocus zo shibe chikoni wati clean mota watu moswera watu zipreti umutukana wakono botamba no mbanga zikholomo na zimbudzi muthu anga sikoto vona ngari zvambo zore hapa mudhini zozo dzura zvavudi nyimari yovenga ndira dia pai ne hashu tomango arumwa rwanyimiri kuri ndi yavoti kana kotsanga ubupfuma kana mini wana cherede bondo chisikawe nembiwe kotsanga orisia zvino ndimro shuma yabo wedenga muraro mwashedya shuma wachituma ka companies atinya telco ne kala venda waita mapomone u chiza zitambo za phone but the retire ko tushmani wa de wana mudi khala makhuba khala venda anepa so miyanga nabona singazo ndi proud ngoba ngabibe one bakhambaso ngofunze thizi shoni uthi nemiyanga bongofunze nakho sengofunze mara butali baba nawo ngamandesa miyanga wachikono beka zikonti bozoba somero fasi zwajisonga fasi babeka zikonti miyanga ndingadiyambuzo miyanga ndimthonre arabo weskoloni bo baso ngorobiwa shikolo chabo ngabe abaroba bada bakulenga mandesa basi zaite por drigojiwa mubeba mwashkore kuri bebo hawa ujia abe ya ndo warusa sauza ndira yone ndizenda chimira ndira yone ndachimira ndira yemenga bayichimbira so but atidi so not chiri asibelinga zo zaite namusi dokono hwara mudi wando wa mashada nyanga ndonda hwara na venda lot la mashada nyanga na South Africa langa lolo line funa libe kama shadanga
Eo nore mwana mwaje kono vuma Phillip Ndou hote. Yeah. And to show nore yes, ndole vumisa venda lot. Yes, ndole vumisa South Africa lot. Na ziburi na nene chikadhiba mtuku ndani chidiba Phillip TIMEBOMB Ndou. Ndikadhiba mtuku ngamande sesa. Ndikotendera na inezori na no wala Africa chipembe lote. Pezi ndichilisi wapara para FM keji na musiro wadisira Ngwena ya kale ya mavili. Ina na musi mchilisi wapara para FM tu araroita mishumu ya buderi katifonu roida belesa. Dingazo na musiro zora na Phillip TIMEBOMB Ndou. Arana boni bashitama bashipida chana bega mishumu. Kabashimise 086-002-503. Basungwa nguri live ika Facebook na ka YouTube na ka radio rione ka 87.9 na kona 7.8. Fumiti wa minete ndivaka wareo marakatu tumereferenga hapa. Mutu mumwe na mumwe unafanolea ujena chikoro, ushuma umwe na umwe uneafuna, utsirerezwa, na uba chipida cha chumero imwe na imwe chichabane. Vatu bachira unawole pali, ndi vatu ufana na mutu mumwe na mumwe. Naone bana fanero ya ufana na mutu mumwe na mumwe. Kari tutuwezane, na ugudi sana ufara batu bachira unawole pali. Swabuti, Para FM. Para FM. Rinan misiote. Rodigeda. Para FM. Fumibili wa minete ndivaka wara ya bumaro. Ani hangu amba chipengo chita musini chikwamba uri babi banga baba siyotsini. Zaba zuyani musini chikwalwa musiba siyotsini. Yeah, ne SP and mutu anebe arucha mwanga ucha mutisha mwanga suzuza itaka chuanga ndiba very emotional on this. And but look, I'm proud nazina itazona nazina miyanga. Onaru sahani yizamba badazo chushwende zapasi na re yandi pakure. Naliji kukuliwa pale gidimo no rumiwa upamukura uya kuvi ureka petro kameneje. Hoi. Ndawo ngashimwe ko divi ko divi abadivenda. Ndachifuka ngwedi na pano fara 50 liters ya petrol ne wara. Tawa dimtukana mtoko. But ngashirizi chaula ni nabo oto kadichira. Ndashika hena kono wan ndabazenda bazone kala fresh pembe. Ene nizumbururu mumburo mulwane worumera murawo kwitiro na batimane bakotichirisana musemane babakanyimero inofana na yanu bazwidive zoru yakona ze arali bone bachikutangana ne nyimere na inotangana na ine nyimere mara na musina kuno shikerera je inu nazishikerera ngashwinga chezo azishikokonda ngamanda zvipa mwe mutu furupero ngozba sino hairstyle tibombe woto nangera chonchitaita nati tizino tichadi nangera zvitu. Okay. Ezo wonu wanabo mende wonu ukwambara chinamusi kwambara so namvura hairstyle so namusi do sheva stara so tizo wozu na wometsinzi jetakaza ngore chi awushoto the contract zinjisa upi mufumukazi ndiyene mukuro wa tho or tho is na mukuro I move sinokarira verese mafungo chikolo nava zvachimbiranga ndarideka mafungo chikolo kapo chikolo na dichime ndikupfuwa ndikudipfuwa ndikuenda ndiye na first razo jena ndiko jena hone ndadzora umwe wonza kuchina chikolo ndo professor kuchina chikolo ubahona ndihomera mavela ndiko yampapule ndiko ndimi nditsa chikolo 1 2 3 4 ndikuti wana niduranda kumbidza kuri kontota ndibe professional boxer umadzibandira muna wabane before chitosha ngondi bone wandiza kaniduranda uri koimtukana oropo developer kama tafura sidevi apa marana nga grade ipi na go to metric metric na pesa na soncha kwezi so pesa bom ena obudzwa ni uri womthanga aswene muinte za ite score mara ama pungano ama video obotoma musiyani ngeni chikongani kulisa dzikolomani ngena bango batu bashikudini bonoro musi hoyu noni ramurebera musiri chimurwai dziabuya pa pesa ndasatendi nembudzi ndikadisa mbudzi nadzikolomwe sasa tukana tukui olisa hacho kwenda chidanga alirala zurikotsa michoko chokora that's how we ntukana ntukana nti and ni chuchu msamaviri yes who loves zino ubva apo ndinyi wado zvitumbura uri hoyu zvazvino ikari na mberi mujeni senga ngeno utongari hezvi zvitokona mutotumbura boxing yanga ndine mone okay namukoma na ungaita maboxing kada makwarera raita tra former team ndabande kuzola malume yanga umuthu nawe machifundisa boxing mandesa then ndibone mataba na rule ndina minde focus ya boxing mandesa raya apala chipe boxing la kale kala makwarera
ara wana class trainer nepal rasina boxing ring rin zwa fancy achisparira ka cement arina wana wa pasina wanga thong pasi no rwana wa pasina rwa thong pasi ka cement so diru kama meta wana ima boxing ngetoma ngandene banji bazimba thona so bazimba thona so bona zi academy no bona na zi gym za sharp na stars na gym chirwa punch bag yanga kato mbo kuti pasa muri ndikangopi yo ndicho ro punch bag pasa muri wo 90 kanda ndibone so khare ka 2023 zino 96 ndo kwa Atlanta 96 ndibonye umena mrozo vuti 95 yakatoka za match 94 93 92 91 90 hapo 89 na boxing kwa tumotoma hapo 89 hapo boxing ya match kwa tumotoma hapo ngadzi 21 za March 1999 ndicho chipinga chena nichikotomo uchembera na mashango ti 96 okay katu 95 okay 95 ko amba zo jiya hari the All Africa Games ni zo for Zimbabwe zo qualify ya kazi Olympics 96 Atlanta okay mara zo tuma umwe umtafika hapo adiwana ka team ya Africa Chipembe ora aya tambe gai all of her games Zimbabwe pa kana nishikuimerera Africa Chipembe tukimerera Africa Chipembe na wana gold medal ninge the Commonwealth zitamba the World Championships zitamba the AC Championships apano zitamba na the provincial championships mozihona ndozitamba karumere musi nichitopopu vinikoyorwa na Jake Gunguluza Jake iti Jake watu bangazitende mara ba Jake is case watu bampheba mphezedzwa bude atozvipa team yanga nena chitrena naye ya makwarela boxing team noma chimwe chifandi kwamba na Jake Gunguluza one day ne woni ya muntu uyu ndeba mecha Ngwena aba Ngwena muntu asarunga muntu ndine muna ndinga muntu team yanga bantseva wo Jake ngasiro Jake Gunguluza we mani chisa professional no dotanga na enda murwa nga knockout number 4 Island na o ka the points are win malumuro nga knockout aza era number 4 anza khaki ka Island then nishite nishiro Gunguluza ndona ndo Gunguluza ndo the relaxer ne fletching yanga ndo chileza kuri hasikare ndikadrovora futhi ndo rwa imwe fight ndo rwa ni London anza khaki ndo relax kora I can't relax nyana zvino ndibuyise moyo ndo luzano ranga tomatoma professional topa koliko jene ndini kuzuranda Phillip yashimza Phillip my son Phillip ndiare iwe Gunguluza ngolu number 1 wona chance ro ure naye already na dara bring the fight on ndo tena ndo Gunguluza 1 week phase ndo mo naye zvinja chipinga chingapa nuri mara muntu atrain musachikoyo zija mimwezi uri prepare fight ube perfect uchina ngodziki nepa dzabuya wapisa pala amabona wabona pa apisi chitwe hapana apisa mabona nare let's get the fight nika are you sure nare yes ndo ja bag zezo zo mfana ndo ja bag yanga pum golweni Jimmy prepare the fight na yanakunda nura ya AC Championship na ndikuwina banda le Gunguluza with the fara minwa minji usamdino kumukunda mara nenda more ta run number 4 tikiti pass papera vosiva mutecheresi ta avo pedza rikatifonero techeresa ripenga mushaka iya vanaho na Nick Durant navuri ndiyeni mutu wavachimutusesa ngamanda ndiri wavachitova coachara wavo zvabudhibudhi ripfuri votangana ngapi nonezva vushaka havo havangandirade fombiri waminati ndipakawarevo malo 0863002503 kavavudzise mbuso dzavo ngavo rinero rindirakuone pano kainombekanya mishumo uone apa Phillip uri hamispinsungovirera ini chimwe na chimwe chine vatecheresi vakotoda nendidovabutsango rina musindoderavone karitimeriperengavo maduva namusi zvomungavurwadze ndizviliwa zvaduva naduva karushaka vasomuchira vasadhuri kuima ngapi avadhekari nevaparadise healthcare utoma kamtodo asthma high blood pressure stroke na TB chikalo chavana navaimana chineto chavanna navafumakadzi riyafumbisa riwana ramucha mumoni nato yando paradise shop dzina mapurisani avari kwameka 079 481 6830 paradise healthcare ichimbidzwa nga Dr. Muvango dhokotera wavari na chenjem. Hollywood
Hollywood Foundation iko ramba boramabindu batuku ba Limpopo uri bajenelele Pambelela Business Awards yeya sikwa uitera uneya tikezo na uhulisa boramabindu batuku kaushera mulenje habo kanyaruso na ushandukisa ekonomi ya Afrika Chipembe mabindu ane adofusha todeya adowana chikale chaudi wanera mikobe ilinganaho 750,000 rand ya ndambezo ngauto general online ka website ya Hollywood Foundation kumbero za ujenelera zivala nga duba la bufumi tano la nyenda busiku gidimbiri furaru fomo zote za ujenelera zitotolwa nga bahaturi bane bato babo masitesere uwana makungu nga budaro kabadalele hollywoodfoundation.co.za Niko utoda tiketo ya masheleni au pata zirumu za uhirisa buponi ya zidoroboni. Kasi for real, imbeganya maitere ya Gauteng Partnership Fund ineania tuso ya masheleni kabane bamidi irebuponi ya zidoroboni ngei Gauteng. Uri bakono upata zirumu zinofarea za uhirisa jaratani zaabo. Uwana mapungonga budaro kaba email kasi forreal@gpf.org.za kana bafonele 011-685-6600 kana badalele gpf.org.za. GPF ibane ya tuseori bakono diitela masheleni nga uhirisa ekasi. GPF ndi jenezi la chumero ya muasho wa kuzulele wa Gauteng. Parapara FM yo saina muano wa budifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa pasi ya muano uyu rodi imesera wa ashara mapungu abukuma maambiwa sa GC na mbega ya mushumo zisaba isibana zisatutu wezivengo na zikakati kana zuyambu zwa budzekani zwo kaluraho arali bachipfawo nga ritebedzi muano uyu vangakwama ba Broadcasting Complaints Commission of South Africa ngauto ngwalela ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 41236 Craig Hall 2024 kana ga email ka bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kaba dalele website ya www.bccsa.co.za. Parapara FM rinanu misiyote Rodigeda ka Parapara FM Vumbiri raru wa minete nduvaka warabu malo Namusi Ridigeda na Phillip TIMEBOMB Ndou ane abori mchiriso wa Parapara FM endi Ngwena mavili ya kale nena Namusi ranga tuwamba ngaya ararashikwamba na mavili bane babahone Namusi ya bato tetemera chotenga ntani rohoi munai una mishumo ya budi minjisa ye aita kamsiru mire mrao nga 1996 musinichia Olympic Games Atlanta in Georgia uri nodipani musina ino nanguri niwe chipida cha mshumo. Chiroma nerodi pan nuri siamani zamani. Azonda zoreruwa uri ndiye kati Olympics. No shuma, no bakati provincial championships, ne kati AC championships, ne kati all of games championships. Also chikondre ndiye kati Olympics. Sasa ngoreruwa na TT. Nobuzini cha Atlanta ndo wana na uri uvendo tomo kabokra zote za venda. Tukama venda zino za haina bahone unotu tumo ya kati Olympics. Badiro kana na batsina ne ba chikolo cha Mpapula high school Mpapula cha chanta Mpapula za Mpapula na wale wenda na patri bye bye naona ndio nena tangana naona na Bonic Durant ndo tangana ni chitobu ya kazi Olympics okay tumo auto defender title yanga ya essay ya kazi ya major na ndeba tumo dao u negotiate na mkala abu madziba ndira ndeba ndimuno wabane na Musi bewo ne president ya vaba boxing at the vaba ya bobo ya venda zashimine vaba venda boxing association so amba na bore tumuntu mtukano mtoda ore kapi no rengizo ati zobi mara zoni shumera mara tezno aro uchovu ya petu eno uarfuna shitu udozita orobazi envelope za guide baby ngore ugasi dhibe ngore I mean I was highly rated as an amateur and the training when I was to do anje ishwena ngamishwe ndaita kazi ka amateur ucha professional ujibakazi all Africa games zi championship zinjinji huna trainer in South Odin kodibati unadzina wale wala azo zito simple and ndo kwemzo ngezi ngantane uri ngodirwa kana aya ovuvi ini chanda chanu chitova na rambo lilela loto shika ninge vase andra achipete ndizone Johnson gaina no dana farachana na Johnson dam parare ufina rambo chi don't do ufina na rambo chi para ara sendela ndito phaza ndito phaza ude mipi manga
Ondi mavili. Ati upini para Okay. na upini pane pa Okay. notangana Ah, mara. Okay. no breva Alungu vuleya. liti Hi. koiwa no p no Ndisanje ndo chanda no ndisanje. ko zaiti Okay. Okay. Haeli rambotonga ha. liti Ai. and ndishina chanda chinoka watu echi apakati So ndilithizwa kuma ati dibi train ubusane ati dibi lati Okay. ma something no farno pa liti rambo ndizwezo Okay, mara okay. Ndiche ndochwanyana mara ndikuzorumbere mrao kanyembezero ye ini na vanayo na boniki musiba chitumuni wana ndikombori ndichitotomo shuma note ndubalo rotoma musini chikwambeza ndizone ndingaba no wani wanga nge mronga ati envelope na mena zvite mara musiba chitotomo ndwamba na ini modabarme no boni tulandrenga banga boita zvinji ndingamsi azontakadza before chiro but one promise bam promise are Phillip, I will make you a champion. Trust me. Join me. And I will make you a champion as it. Kamsinga chenjemo yanu uti ngauri baone bati manjira zvino pane bakoticheresa bane bara nari kutodotevera homulenje inosvika yena ina shuma na mutondo ngaboniki havana zvizhinji kamsino zvangaba zvoite adondrubudza dzimwe dzatsikhedu zena nichikutangana nadzo ngauri nikobvaya nikobva venda nditozvipfesesa zvavudi ine zvino nakobuda zvondidiwana pedzini ringini hezvori kana masheni kana mingange murando anditozvipfesesa zvavudi ndidzipe dzimwe dzikhedu zena dzibona none nagudha mini ngakazvo dzikhedu zena dzibona ndizori musi zvichitwa ngamurawo sazvidevi usadivi chitiwe this is not dinner ngoro mama ponga ambiwa usa osiwa apo chikwambiwa chikonegeshitiwa zo mashereni awo wewe awo dizuri ashiri ngochita chino ufuna iwanewe iwo utijira percentage yawo baba adato ayiwa jemwe percentage kaiwe futhi awusidevi so nana chikori zvino batwa boxing wachinje man the boxer bachine ngochitwa ziphese zabo nabana kholola wona ne bafuri bokhona bugaye ngoshimile chikotwa yeto negotiator eumuri awudi kuzoda ubuthi no bari 2 million k awudi comes wo 4 million awudi because uzo kunegotiate deal ndikuna nditakara banza mukhaito wena aba aninga badi Fred Mayweather uto di negotiator hana negotiator bukati oshinga ubane for ndikoda so much take it or leave it. Mara ani unuru kamsininga ntani yorube weni ba nano ditena madzina usuchika tuto thomai ubochiko opa nuru kamsi zvikhala zvimwe zvingatwera kule kana vangasichaupa zvone wodichuwa-chuwanya ndosa deva no nazino churi ishana nda monyo dihambera dimesa badora chikotota mara ti boniki boraro bangasikono irelandwa baba bachikatoda na inuri nibe hono uri elandwa ikono ba hone kana bakono bana inuri uri zwabo sikulodzora zwabo ri atoda ndizo man ndiko richi negotiate tuwanane as a boxer negotiate chema ndiko zvipfa nori yes ndikorera haya handi topfanga wochibo wira ai ndo negotiate 3 million 4 million kana no kana menenebo on the zip in the moon so the contract physical the promoter rake mukaedu Floyd Mayweather Namusi arananga mufachi kuita the interviews awazina bakudzita ahambi wanga Phillip uamba mapunga budisa ngaini zvada hanu uri boni diwane ni chiwo jena ringi not jatwa Floyd Mayweather roya kazi Olympics nti kana nga 96 Atlanta wa hon or I think of the winner bronze medal or silver medal zakake Friday kazi Olympics arongotangana ngorneno ndomdi no ikwa out nga fighter nga bubiri jikorana na kazi Samlak wa Bangkok ndene waito nzokono fitra panda kazi Olympics so Mayweather the drums jowo zori zite nazo zimzimato zite uzotangana umwepetu rapedere hotangana ga ka professional ka match arongotangana mara 20 Atlanta okay no tena modena mana discuss kana zo rasa dibano dibana ngere Atlanta okay namzi tsam professional rasa ndabokona rasa dibana rodibana pezi mpinga dollar kuwa Michigan hawe rodibana zofezi mpungo redi na ringa bukutara to mu uzo arwa ya na gorira sharp crane mara
zoruka ndiyo nendwa ine vatu vanji votomoto divesana abala bebabasa ni divi engama musibasa teveri kamsiso za mitambo ndiyo nendo ye vatu vatotomesa do ni diva umola hote na shangolote le duva na vuana itamini ngama chiru musinisa tueringini musa tuer dole de diyo vanga la fight no vanare mudzim tange panda yotoma atina muna mtiwa hasho dautu wana neore ade ankokweze was one of the people who were the box and the shepherd the fighting there. Other family up or man or deba. No, didn't Kina Wangana was a sin trainer that was the Wangana out one out. So, I own a more house of the vitamin. I've been River Rema way. Rather, shall to put it what I mean. What I'm called, I know. Let's go. Let's go. Let's go fight. No tamor na neko tengo gabe wa hone do andi kurani musi Michigan no zita mamandes sam sidru zita mor ni corona kesa paroi ba hone sonto tuwezo ba hone mkara uzra pass hango mapungo kamsi o amashire ni kamusi kana zuzanyo zote zabazione mashine wa hone man apre chamo uchi ni kushiro zosio tsini uchimto ko ana wana zvitu bato negotiate zvitu ode kap nidozo ushito ichora seri uwanti tickets flight tickets no for 5 or 6 nza kutwa gym na watu wane wabatsina yo bayana aza o 5 aza kake mara zvinje zvingazoona kuti kabuta ne ma promoter uri zviswa the tickets na musimtsoko uri watona watu wane wotona Rigoti ujena kalo mtichiriswa para FM ora haiti ya mini musindwa ichifera uva apo ka Phillip TIMEBOMB do. So zino dichipinga chabo ka 086-02503 atukuzo doba pezera chipinga hechi nino chitoba chipinga chabo na mvere zoba kwa mba RMSP musi kartu bavurera baba tubabe chipida chano meka mishumo hapa laka X bangwana ka @MSP_DJ gana baka Facebook bado da para FM renanu misio atembuso za bondi za ndeme uri bondi bakono bachipida chano meka nyamishumo karife lokobera Lokobera? Ai, apa tukufa. Ndikomba nanyi? Na bwana pesa de para watu ndio afa manage. Zino de koribo manage na bo Phillip hapa na mimi. Dadu ngodo kutsa stukutuku aka akatari abanyama. Ngando yachuranga yinka chitakaza ndikumbura mutavu mari mega umthathu wa msanda wa machena bachi bafuna ngamando zino. Okay, mtishirizi kapa tumebafara ngoraro. Nuko bafa mtishirizi? Atuko mtishirizi. Okay, ndati chidombelo uri bade barituse nga uri Phillip yakonopha mtishirizi. Mtishirizi wa para FM ndandi chidombelo uri baise panda na mbuso yabo ndido mubusa yo ndoro rakono bapha museriche panda. Ye kuri mini mbuso yabo? Mtishirizi? Kama funga musaji kuulwa kana kazi training kan dukisolo zawo. Kulele kwa kolera ka zwiḽiwa una zwiḽiwa zwiṅwe na zwiṅwe ende zwi amba na zwino ono ri a tshalwa ndi sokolo kumbulea vanga ndi munhu zwamba akasitsala zwiḽiwa zwinga zwina kana u dina zwiḽiwa na tshiṅwe tsha u fhedza ndi uri na music u funesa music ufhiyo ndikholivwa ndi phura vhathu ndi ya manenzhe ndikholivwa nga maanḓa ndi vho phura vhathu u bva ha manenzhe bari vha khou ḓo ḓivha zwa uri musi zwene zwiḽa ni tshi khou lwa ni tshi khou yo ḓilugisela u lwa musi ni tshi kha ḓilwa hovha hu na kulele na kwena ni tshi fanela u lisa kone hone ara ku hone ni kha ḓisa phanḓa no ḽa kone na ko kulele ri tshi khou lavhelesa uri zwa zwino ani tsha vha no retire but no vhusa uri muzika une na u funesa ndi ufhio okay kulele ko hone kulele musi ko phura u ko ḓilugisela nndwa mapungo amagakwi rara bayerange ulwa zwine na dzina madzedzi ufuna udzikhethe ula dzifhiyo nama dza ya khu to rilenga mandeza ngori nafuna na khobe buswa bumagaku bechirange rice ndo rilenga mandeza ndi ya brown ngori ayina mini bule mubunje mandeza izo rive thumboni ne wo mapungo urudo ho no zvikambi no madi na orange juice ya dzino mandesa story zvikambi zvinokakisa so nari mtu raro na very focus ka kirenga boxing hasta mpungo tamanoti na hasta mpungo renda na mzee ko dishi bidoro ba to ya kai madikitani hasta mla maditishi ba madikitani azani jini so musu rikle spinga chamsi ni jibe venda no vula slash au bocho ne spinga chamsi no cho shine nge slash spinga ngantani ori why not young doing well
shine. Yeah. Na mazazi. Nyana. 0863002503 kana vaka X ndikubona hono bana mbudziso apa embuso ndinjinga madisa ndikubona mbuso ino kubva kapinga mabasha RMSP hoyu mutu oba achirwa ndatakala Phillip on Twitter Kefas Baloi na Jackie Gunguluza ndatakala oto mangwe and you only pay respect chote ka bakhedo babileba ngamanda sa Kes Baloi Kes Baloi dozo debuto na Namusi dozo chimo respect or nakando mu watu kumurwa dozo chimo respect ni mukadi wa mpanda ito tomatoma yokondesa kawa khedu bangabote ndorana me weda ngompando yokonda unta knockout Keshas sure and one of this one Raymond now we pass the shit of my face out now from the ruta onwe pasi over up chipiri chori mutu akonodoba boxer ane ya ramavili makone ufana nanga ndire ini na maningayo musenisa turutaya ndi chipi ndi misera ndo gidi mesas no the zone aro na moloro umusa onya wa chimwe champion ora oba moto no to bona kasha kusatjibi zwa ndo misera no focus and was a hangu shiftifate kona pasi amba no the zone ubure Orabere sina bibi to zama no stoda to shikumbere tashiwana ngore mudzimu ne okatwa wona mtene okatwa ndezvinzi zvinokuita kuchura zine vatu vakatozvipa and nena mupfumakadzi wangai rikushumana nazvo and akwana zvinhu kuti zvitofeira zvena nichizviraberere sanga mandesa wozvipio musinza nditotomo todhivei sanga manda zachirapesa mina ndobverera ndibonare sabomwe bana bari vakunothokomera mita yavo kana navabivi vavo 0863002503 phala Lokobera ndikwemba nanyi Kui Phillip I ndizona Phillip I know Phillip kutobachi wana Monday Sunday chief na badi mwalwera mara oda tangana na mtango yo bari ndi nyoyo the end stone oyo bari nyi oyo wa where one I Mupio Kefasi mtishire siti kuti vapfa zvabudi ndandikuvapfera kure mara vava chikwamba zvori hodha vanandwa yena irwanga mandesesa ine vakutenderana ini kamafunguri voba vakhedu vevatoni thusesanga mandesa kuti rori nikonondovona lesa uri zvakumakuma nina mavhiri akuma mara nendo chipfa chanda mtichire se ndiramolitilia phala Lokobera ndingo deva kaka Phillip ula wava chiri Phillip ndi domoro achina marende ndinyula mutu naone ofeza omukundana misi okay vadatishesa radioni ufi ndinyula mutu wava chambori Phillip ndi domoro achina marende ndi mkomana wanga love mundo ndiye and anchinza marende so serious aura ni mtukana ndikandi yavu noni mara awabone boxing ndiri anything can happen boxing and sometimes no predictor sa bora boxing no bana ndwanyi sanga mandwete bakhedu abakuri bangasirwa chikuruwa so anything can happen in the ring these people are umpala wapisa pala and hindo ina vana you know vana nga 2009 na love moti 2009 yeah chazumo 2009 anchinza mari no serious rich kwamba zino Australia ndilo yara on ovula lo family winning he's doing very well and the namozori chiko cha tuza man arna odro professor fans chas college in matawana na ndo madokotero diba but atanyo wiranga so foka no shuma zene kushuma zone and I'm that the shuma and ndi happy when the one
chine chakunita uri Namusi nevene chikadhiamba mafungori kari kunipa boxing ringaita meni uri boxing yapano kala Afrika Chipembe konopona labo ichikushuma zvavudi kamzi ndinganthani yazvori zvitova hangu mbiruni kana mafungori angori chikora chiwo boy eri ndipushe hezvo zvine zvavori ndazviziva zvori ndizvina zvitova mbiruni yanga ngori boxing nanova ndichibona boxing chimutokwanisa ndikatiriwa namimwe wasina chibona boxing and boxing iko chimlenga manda ngesonga zvakare Namusi boxing yacho utomango achapfara man ndikana barukana kuti professional basakotenderiwa pakati na professional ngori nere chitendo zori kare nazo ndina professional kare ro aneriwa ndakanda kuti you must first nika the Olympics nika the Africa Games niwe champion neto hanenda ndina professional kare na banga mara sizone zone to sauri ni kono that's it kuti zontusa ndino kuti zvoto zviite sports akazumira zvikoloni ndatoma boxing yanga chikoloni ne tiwe toma chitratani ndetoma chikoloni noma mapungo auri mapungo a boxing ndi mapungo nezo zvinoricharavira satongori bathu vakotopesana ndava nawo ndikufuna chikunamba namba mapungo uri kahumere zvikoloni munongari ndidzipiwo ndira dzakwine dzaranga kunovuso mutambo wa boxing mutambo wa boxing uvusereze uribe ube zvavudhi uye hone nori musikari chakadzi amateur khariji ndikoti khariji bwana mavili vakare vaverekeva trainer ne vatukanapo vadzi amateur ritokono riwe na utunu ndakadzi Olympics vanji unopanda dziboxara ndikopana nanga 96 rotori 6 katimu yanga yes rona makipula Ivan Mutlalo Shon Botes Ngita Kunene Phillip Ndou wabu 6 wabonyina Ivan Mutlalo hari 6 and rota ambanga mandesa nendo luza fight anga bubiri and kan nendo shuma mandesa ndo shuma man yakadika the points so but I am proud ngeze zvita zvamuzori kai umere skuru sports zotoferera kazi skuru ndizikizwa para FM ndizibura vone vakatoma pochipida chanomeka mshuma tiko bavherera nganda kabashomisa 0860002507 na chipinge chibeta yafumi sumbe muminete nduri bakaura akatimari parangapa vana bindu line vatodoita kunguedzo ya loka parapara FM parapara FM ingava thusa uri bindu lavo lidiveye ngavaite kunguedzo na rine ngavakwame vahangwele mulelu zvino ka 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vatorumera email ka mulelu@sabc.co.za riavanera zvidochimbira ka bindu lavo Parapara FM rinanu misiyote Rodigeda Parapara FM Namusi Ridigeda na TIMEBOMB Parapara FM yakaparasi akasho yela Afrika Chipembe bega mshumani Rodigeda rakatibara tosuka shora waraya ptai ndishpinga chabo zozvino ka 0860002503 mtizire so Parapara FM hoyi itova Ngwena era mavili ndikwamburi adorwa mtu novidzo fi pressure cooker na ilila TIMEBOMB ndilova kai chotoma ndachitwa boxing yanga sa professional ndachivi serial killer iwe ndikutobusa okay ndikutobusa serial killer ndaniza nguzvifa zvavo nditi silent killer silent killer so ndori silent killer she London dzina ilo vari ndava kulitoda ngori ringini ndipete une muntu angadepo mashira oita utonga panjawa asichavua bara lichinja then ubvapo chive kala Afrika Chipembe vari kulichinja ndikona sponsor chincha lanko iye mapunga adziwatch pamdiri TIMEBOMB ngori navone sasponsora vatoda minute minji muzongo muringini ndasapedzi minute minji chitata TIMEBOMB namdichina nepo and ndizinalela nchimena vukumana Namusi ndina ndo brand yangu nichiri ndizina lela nishumera vukuma ndingutombwisa apo noni kamera ro peace mukopo ari ndubvanjere chirenjeni hamsanda wochove rirote mispi ari mbusunga ndiyo ala maface amu TIMEBOMB ni show inuro basina mushonga kangomo habeno vanichirwa mutu wapepereka kana anoka shotoma kotsi anga nebo sisikawe Wilson Ndou nembiri waisha majo lokutsanga wasina mtu nema nabo apa namuza mukala ndojia zote kautsianga zovula koza wacha musangweni vavachirwanga mmanda
na watu va ukruwele malovedzi vati vana va Musangweni. Zvino arali ini no alwa ni sikuvona mavili aya ni zvabudi zvamburi na nchitamo ba mini mune ni chikadiwa mtuku nenda chitamo ndo madokotera. Oh yes, that was my dream when we dokotera, but ndikazidwa na ile akazo kuzopfuka Namusi Ridigeda zvemwe zeombesa zva boxing ndizvezvi 086002503 para lokobera ndiyo ndingamusani ngendo kwamba nanyi nembe vanokamba na likhala pani hayani chifudi koitembo ndithome hapo mispeaker kayelo za rambo ya ne Phillip Ndou nomufaranga parliament tobaleva ko lwa raida wa chidzini lo rambo inda marambo mavili asibiti ndi mavili ti opizva rambo ndi uyu runa butanzi nazvo onoamba naino uri marambo ndi mavili asiti okay ari sepo na mara chinda ndichidoamba bombeka ndishimo chipera uri ndikosoko ndiambera bo kautsamuzisa ndikombola ebondo bako bapa nandito vanokhumbelo mani uri arali zichikonadze mwana mumwe kha vavona lafalani chifudi Musangweni utobona lavo fedzi utoba hone havo fedzi zviva zvikotutuwedzana ava vathanga vatuku vana vakawaluwa vachifuna we mutambo wa boxing utoba hone havo fedzi so khumbelo kayo khabana yoba yori kha chipinga chori vave hone angeni chifudini ndikolipwa nga mandatary hava mtichiresi bakuri vonotangana na inu inone vononivona kalo rai maramba inoni ndi mavili bari mara zvine vone bakhombera zvonde zori bakhombera uri mwa mwana mumwe erutipe zvobiruka uri nive honi yange chifudi Musangwe uti uri hava vatuku vane vakuda vati kuno zvivona ndona ninge mzono mwa ndo Musangweni komwa ndizon TK roya komwa mara ndichikoleberesa mitambo ngoruna noya nive ningobona mini unamvera panda uri kwaya umwe petro Musangwe rikotori rubverise ngwendeni esonararata noti wa arakhedza mbelo yashu parokhedza na talent yavana vasho so ndoya nawana zvitukana zvikotamba nepala ngona Musangwe tamanyana mundi nzama ndimubvisa lino Musangweni otonthomavo mandezvibona nopfutira boxer tizonga design we Musangweni be akuna ndemwa pala ngasiri hina tikurwa Musangwe December Andrea ndiyaza ndiyaye ndikubona ndisikitumelo kotsi yakodi ari ndubva hamakita akutama Phillip musini chijena rubandeni musini chikourwandwa dzifanaho na musino tangana na vana vane vangavo Floyd Mayweather ani phini na ruchuonyana losedza dziline na zvine hava vana vava vonoita zvone kana ndiyala mafungo uri zvezvo zvine ndandotangana nazvo zvoruga upi kabuchiro amana jina boxing aro sabana digitera nyana zanzora mutu funchuwa rimbilesa yesarwa ngotawanya azazuri ya wo forms biluka ngotawanya ufuzo kuchi mpezi wo kujurumi ndikutodo jia banda la munna naona ndo ntimba na jendo chuna uchi komo chwa ndiko mande kutoma ngo ndasa chindi ko ndiko kwacha kana mini ndachikono imana munna ne ndamusedza matoni stay so marano dichwanya stokutoko no ndawana jina balandi chachuwa ndajina ro bala ngomu chachuwa ndichwa musi ndi boxing ndika da dressing room ange ndiko dziped ndikuta wo mapengo yo timdino ndo mtukana uita zvio manda tomoro jina apa ngo ndiko tomo pupa ndiko jamba ndonza matoni muchuo kurenge ufina ndichimisa rimbo rifiyo musini jena ringi ndinyo ndi wena chimani jinga mandesa mana tote tidima dzina azumana ndinji ndinyo auna kuti nena kadito rumbura okay mungokoi uri kailandwa ya muna Mayweather no wana bwa notoma ai amara rubabudze ndichipiri changa ndothe nati ndikadre zvomowe wezoswedza masherini yawo mashere anga ndi anga zvila zva mulobana atiri mashere anga ndi anga ndothe kuti zvila zva mulobana ndiko uri zamtani wavo azvitoti nne
na nne mwana wako tiano mtani wanga nenda mtani wanga azitode mu so uri hora bugano not uri hora bugano karto anganyera ne kuri kaba zimilioni ne kana chane yabo mashiruni ari sema milioni ari thousand di sharp okay ari kwambori ndi bugari kodo anganyera di sharp okay kodo anganyera uri milioni di thousand maroba zimilioni ndijembe yeah ndijembe yes araten ndijembe attend ai wala mtu bwana hana tiri rikoto anganyera bezi hana ano ndifunga bati ndembe yes okay rikoto anganyera nisomamba zifigara za bukuru rikoto anganyera ne puru bukati ya na ku 3 ne banako ku em kezo 3 meter kwa viwa na kopo mticherezo para FM na shpinge mudrite marebe randa izo $, dollars equine yaziranda everybody's dollars. Everybody's dollars. Iba injio. Otherwise dollars. Oh, iba injio. Mara tinga zinishiri. Nani siyo zuko ambi. Ze ite yao zine dia zapadra hapa ndo ruwa. Ukasiri ko ra $, opozi randa. Una suzete the promoter or ko negotiator ufuna ngo. Na trainer yango wana namsorisia wado ndi bugari promoter maroko dibone khadchia armuane remufunda rambuza arambuza sana nomboro zao atina nomboro zao okay arti rengisa mticherisi kubuya zino ska karitu chile zvito zvautambudza azvikona zei uri mudhini mumwe namumwe uve una polisa rine lava likoraveresa mafungo autambudza navafumakadzi nababa zvenezvo zvitodza vanhu vane vakutecheresa zvino vane vatambudza vana navafumakadzi uri vajenerere vatuse zvemuvuso narine savadzurapo uri hezvi zvito zvisongo chadova zvava zvichiitea kariro na zvito zvautambudzwa hamutu mumwe namumwe Parapara FM Parapara FM rinanu misi yote Rodigeda na Miss P Parapara FM yasumbe minete nduri bakawarayo butahe na Namusi Ridigeda na Phillip TIMEBOMB Ndou ndikudurisere murawo ila ndoena banayo na Ngwena ndio nene bathu banje bakwambesa ngayo apa height ya mini musi ashitofedza uposa tabula Ngwena no dopo banga manna but ne mbiruni yangati ndireza na mine ndosana na bedroom yanga odira ndi ndalira no ngurira ore why opposite tabula and no why asompa chance litakuwe abo zora azikubuye sa dena kuno posa urna damura wabangoti you never know what is debe ono wana goshi wale vera ono wana mbazi ya goshi za rumi wale vera kwa ni itamini ya ruma yeto ayare odoshaba nuri ndo ngite rezo uzvazi ngori ungasiri ndichiko kutsukunza toje ngori ndishapo sompoza tabura from nowhere posa vera nduri angopana chance nditakwendi men kamsiyo unongari kamsiyo zvichadoita ngauti tindione bathu banje vatomambori endione ndwa kamsiyo nitichisawo auna ndochi nechitomba twadhisori uri ndive na zvina vane ndabvisa box yotomatoma ndi accident neiwana kurenga chiurira na size better ndatichekisa pasina ndovana mimi na system ngomu kakato system pa dishirona ti so ngavana ndo zozowoni uri ndina crack yeite ndi crack but unozviita ndichiona zvinenge kuroi tomatoma wanda ndichikopandisha apo pasina ndiko dzisedza advertise safe drive and motore namusopa banda wabe wari ipedze wayapanda una zvine zvaitea kamene kaspana chikolo chavo zvaitea kuti zviike zvietowoni zvino wai vathu vachambori ndi Mayweather tiri vatarizotaza mini sp zotaza zvezo mutu wana mumwe una zvina kutamba aamba zvina apfasa kumutakadza kutozviyamba so wayangapa zvino zvipingai ungadihunga ndivangana vathu vadihunga kana vadhivulaya vari vadzi artist kana vava star nga mapongori batho kuita vaopa pressure ivanjinga manna kaririche upa vathu vasho vane vanotakadza the pressure arisita mutisa kuchime zvokuti usingumuseya kana wamba huvinga hezvi nahezvi no batho nedaro vanichazori vathu tobvusana batho nedaro chibvi mutu utusonga mumwe mwana wa mumwe ndiwona mumwe
Zina change zwithu. Are Miss P a tshi khou shuma so a tshi ka grand. Mashara show yawe tshimela zwavhuḓi. Vhathu vhaṅwe vha takala ya tshi ditisa mimi zwi zwone. Nga mini nga jealous. We ani faranga tshanḓa musi zwo zwa khou tshimbila zwavhuḓi ndi. Zwo tshimbila zwavhuḓi. Zwithu. Ndi miyanga na mudzimu. Eda khoyo mba ka aso khona this night. Gokwene khona. Neti tizo khona kha dengeno neti na tshifhinga tsho khona nne. Ndi ḓo to vha disa for vhathu vhoṱhe vha vhone. Ndi vhonye. Ava no. Oh, ayo lady. Ava mufarisi wanu. Vangadzura ava mufarisi wanu. Oh, so tazini enosi jamba. Oziyamba ngokhona ndinyi. Utamba ngoti aba mfumangazi. Litiko yanga. And the dreams I'm very happy with. But I told you everything muzimu the verse nyamandesa. I'm a happy husband. Happy man. Ngantani aba muthu. Jambo zori ila mbuso ine radzorelo ibudzisai ridzorelo busa bathu musi vachidaka nobeka mshimo ri vana vathuna ri chikwetela uri kharalo una muono ko talela ingeyani akono uzidibo ri khamsi anga descendela tsini zvino ndikwetela uri bathu vote vakono zvibona zori hai Phillip achava ene wojiwa available and the happy ndaba hone and ndedro kana umama. Okay, iri ndiyambe navo promise. Ndikoti banga mandesa bo badisana musi ndikoto mundu bazori bushaka habo nabo bungandirade nahone aba muthu musi bayani ba muthu relationship. I also feel that I'm very fortunate to have him in my life. And he could be feeling the same way, you know, but the reality of the matter, Ndotakalanga Mandesa. Ooh, you can even speak the language. Yoki. My yoki. Okay. Botangana guy, where did you guys meet? Oh, Ndou Mandesa. Botangana guy. Okay. Yo, vipiri le makunutu. Ibatu. Okay. Phillip bo. Botangana guy. Arena. Boxing arena. Yeah, you know, this was very interesting. Our first time when we met at a boxing arena, and he was not fighting on the day. And the most interesting part is that I've always been a boxing fanatic, but actually I'm putting it the wrong way. I used to hate boxing passionately, and you know, being the only child. Are you still hating them now? No, not at all. Okay. Not at all. I used to hate it passionately, but being the only child at home, you know, I used to sit and watch boxing with my dad, and my dad was a boxing fanatic. And as it were, you know, there will be times where I would be willing to watch something else on TV, but you can imagine at home we had one TV set, and I mean, he's the man of the house, and I can only watch what he watches. So that's how it got to a point where I then, you know, fell in love with boxing. Bako tarchiza zoro musi bachitangana botangana humwebona match wa boxing now Phillip abaza gotamba mara botangana ningenga ntanura hayani basharuwa walwa basafuni boxing mara hayani mubebo bachifuna boxing. Muledza a message that you would give to him now looking at where he is today. A short one. To keep on being focused. And yeah, we just need to work hard and keep pushing. We are pushing. Yeah. Mulezani wabana wapa noni ka Phillip Ndou ka dzulenga mande so focus aka mshumo wawe noni aise pando no shumeza. Phillip muleza wupise rona nga unekeza ka batecherisi bote bane bakotecheresa sana musika no mbega mshumo Ndou. Ndingari kautu bote bafika chipembe. Rufuno. Nisha kutoka nga manda rufuno. The don't chama ndi love and hate. Zichimira so marafunu separate. Or hate zimazifuni. Muzimira rufuno. So tharufuna kare cho tsokotokonyana kozo kurumana na bamitana batho ba mita yabo shino bana fumwa na bana bewe.
nayo kiwa ngati izorizo matwins na zino ngwa ruzo matwins arede so wa ba nsoti witemi bathu baya pambana amen zino khaba bane baburuzu zino zobo zodzora zwabudi kha msiba kuchira buchiro hotongisa tongisa ndoni fani kwamba zotongisa rich fedisa ngabeka mishumo ni garbini khapa utongisa zwabudi mpedzi upurisa mpimo and usungotongela mumuthu asina chitu ora uduzuri machiro mudzimu mfarana mini aude ndiko mandiko from ne watu vachiri bangwa chimbudzo bachena ngamakoko muzibobika vanchera ngamadha makoko wari mwana wachiswana nowe nendo ndikomango osungusidza muthu asichitwa mona kuti mudzimu audzuri mudzimu machira mini bone batohuvara bari zinobvera sabzi zinenda bverisa zvone bafambira bweche vanga madojo ona mwana kuula Phillip ndikolibwanga mmande sachipinga chano tiri ndikolibwa nosvika promise thank you so much for coming through Thank you for having us. kolibwa mandesa kezo mtichire so para FM atambeka mshimesha Rodigeda isvika magumuni ngaudora ndista mulibwa mtunguna mwe baba kono bachipida chaino mbeka nyamshumo na bone mtichire so para FM anepone bakotichere saba hone kaba zduburi rikolibwa bona ngotichere sachitichi cha para FM overcome speed na mvelezi Jones Mr Lava kabe madeko na budir kwa mafungoni ya warayop dai